Ha kasian ke benengkong la tau yuk public account committee la ne ke PAC jong khasi hel autonomous district council KHADC bat ya ka ne ke PAC un la khmat unong ilam kalim persya ubat Tito Starwell ya ka ne ke PAC hapok KHADC la tau kat kumpujik anjungmut ke comptroller and editor general dan ne ke CAG ban bot den ni kam berkejeng penon kam ya ke pelatengka jong ke district council nalor ubat Tito Starwell kum cermat ke PAC ki wei ki MDC ki belasyak thong kum di kor komiti ki ketop ubat PNCM lambar malngiang bat ubat martil mukhem kum cerman ngahap khot ki upsar ki KHDC bat lom jingelang ban bot den ki jingkeli bami hak kai pot jong ke CAG laong ubat Titos ucerman ke CAG ubat Titos ulong ru ya kane ke PAC la thau ngam taban petelon pej i kam apok ke district council